Terima kasih Bu Tete Eva, banyak terima amat kasih ini. yang sudah memberikan kado ulang tahun. Apa namanya, woi? Woi, karena saha? Atau tadi dia ngelikna? Woi. Tadi ngelikna. Namanya siapa? Namanya Nafisa. Oh iya. Oke guys, kita tinggal di unboxing. Unboxing kadonya guys. Kadonya apa aja nih Oke guys, kita unboxing kadonya guys. Uang, makasih.